el sonido da sintonía. Este minuto 91. Estamos a sábado 3 de mayo. Benvidos a minuto 91 Galicia, laberinto deportivo. De seguido, algunas das xogadas, algunos dos goles que trouxemos para todos vostedes, nosos siareiros de minuto 91 Galicia. Pasámonos esta mañán pola Lourambal. Había moita actividade, 2 partidos de fútbol, os infantiles, torneo de Copa. No primeiro partido, Porriño 8, Areas 0. Non hubo cor, e se hubo un follo do Porriño. De seguido, o mellor partido da mañá, sen dúbida. Xogaban os de Xurxo Otero, o ex celtista, o ex do Betis e do Atlético de Madrid. O Valmiñor perdía 4-2 ante o Porriño Industrial. Bonito partido. Teñen aquí algúns dos seus goles. O que falte o pondremos a partir de luns cos marcadores da fin de semana. E pola tarde estivemos en Fragoselo co partido Coruxo Porriño Industrial Xuveniles. Un Coruxo campeón recibía un Porriño que aínda ten opcións de xogar a Liga Nacional a vindeira tempada. Ao final, un 4. Partidazo, goles, emoción por todo lo alto. E moitísimos siareiros do Porriño chegáronse ata Coruxo. E nós tamén cas imaxes que xa lles vamos a ofrecer nuns intres. Pegañe un repaso a nosa publicidade e quedan cos mellores momentos desta matinal e tarde 3 de maio. A partir de luns, máis imaxes de todo que captamos este sábado 3 de maio. Este domingo dende as 4 agardos en Laberinto Deportivo para o noso compañeiro Fernando Martínez Sena e todo o séquito de corresponsais dende o norte da Coruña ata o norte de Ourense e todo o fútbol da Pontevedra, segunda B, terceira, preferente, segunda regional. Até mañá, disfruten aquí tamén ca entrevista cun dos xogadores do Xuveniles do Porriño Industrial, Michael Barbosa, e tamén os momentos dos adestramentos dos adestradores da man de Mosquera na Lourambal. Todo isto aquí e agora. Boas noites. Uns viños, uns amigos, no Porriño. Nun local, a Vega de Montero, na Rúa Pinar 13, Vinoteca. Tapas, viños, cafés, en bo ambiente, a Vega de Montero. Vémonos no Porriño. Abelmar SL, en Polígono La Granxa, Porriño. Servicios eléctricos. Mantenimiento toda clase de instalaciones eléctricas en edificios. Desde calefacción, fontanería hasta aire acondicionado. Llámanos e infórmate en el 986 34 45 78 y en el FAS 986 34 45 79. Abelmar, servicios eléctricos.
En Lourambal 28 Torneiros, Porriño, tu restaurante sidrería Astur. Tapas, bocatas, cenas de empresa, comidas para llevar. Llama al 986 33 98 39. Astur, restaurante sidrería, en Lourambal 28 Torneiros, Porriño. En electrónica, en menaje, en cocina, en perfumería, en ferretería, en Bazar Ye, sí, todo lo encontrarás. Estamos en Porriño, Polígono da Granxa. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 9 de la noche. No cerramos al mediodía. En Bazar Ye, de todo. Librería, papelería, fax, fotocopias, recarga de móviles. Lo tienes cerca, en Lourambal 28, el Lapicero Loco. Además, refrescos, chuches, helados. El Lapicero Loco, Torneiros Lourambal 28, Porriño. Merendero Vilafría, el restaurante Natios, ahora de la mano de Manuel Costas. Ven a conocerlo. Especialista en corzo, jabalí, lamprea. Reserva de mesas en el 640 23 84 69. El merendero Vilafría, ahora de la mano de Manuel Costas. Ven a vernos. A ver, estamos aquí observando os máis xóvenes, aquí os rapaces, os infantiles do Porto Industrial, pero temos aquí un dos xogadores que ven de rematar a tempada, unha tempada, bueno, quedades aí, cousa que non vai facer o Ariousa, e vides de facer un gran papel, no? E de man de Manu Gómez. Vamos a facer un resumen desa liga deste ano da División de Honra dos Juveniles. Estamos falando co xogador do Porto Industrial. Racing de Santander é quen debía de quedar campeón, que así foi. Sí, por supuesto, ten un bo equipo tanto en defensa como en ataque e creo que o equipo máis completo da categoría. Donde creestes vos que fixestes o mellor partido?
porque aquí en Louron-Val graven algúns, pero moitos me gustaron, outros non tanto. Así marchastes perdendo algún que outro partido, ¿no? Pero fora sacastes partidos positivos, como por exemplo nas viaxes a Asturias. Sí, hubo bastantes bons resultados fora, que por suposto foron moi bons puntos para non descender e manter a categoría este ano. Ya estamos en Porriño, en Avenida Galicia, lorrevendo.com. Vendemos lo que no utilices. Compra lo que necesites, ven a vernos. Coches, muebles, electrónica, menaje. Lo tenemos todo y a mitad de precio. Lorrevendo.com. Ni te imaginas lo que te puedes llevar. Nos vemos en Porriño, Avenida Galicia. Síguenos en la red, lorrevendo.com.